bon salvin ka channel ka hin lim kin ovin hi chi video hi a video a lim ai lo la video picture hawang lo mai the hin audio tabang thima khon chutin aji chu video ka dang boi lak in ai wanga chu chi video hi pg a hung ki sim ha mitile tu lai I ho blind ho dinga ka gia kho khat I pi ha mitile mles blind ho hi la team music team ai lo la thil tam pi talented ta hi mi tam pi veti ka ta sanin ka he in hi ji a chu chi nong video a hi lo le nang ho a dinga mong a ko hum si mi hi ti chun he win lang ji chun hi chi hi phatian na ngai win lang ka sei dan chu chi hi screen reader a hi lo le hi chi computer man ho a hi lo le phone a hi lo le hi chi technology a ko na I man thei diu a hi tam ta he ki hil na ti da bang na I nei diu a hi ti chu ka hin he san hi win dunia ka sei pen nom chu pe mi ti le la sa team tam ta music team tam ta yam win ki hin so na ayong man thei hi ti ka ta san hi ji chun ka ti ran chu a talent in phama ma na a hi lo le hi ta banga ap apps ai lo le pi software man de ham ti he team lo mi tam pi hi I diu ka ta san hi ji chun chi video hi kon sim he o ama spena chu hi ti ai kan sei thoding na screen record ho du da ho boli ti la thil tampi hingai a hi chu boi lak ma jing chi sanga chu I ho mama hi bi chi sei tho pi tho la phai nge ti kai ge la hi o okay am dan chu mla sa team khat na hi tai na ai lo la music team khat na hi ep hi na mana track na sima la na sa na la hi iti sei dam mi ngai thaya na so do de ham iti le computer na mang tai tu windows linux ti ho to ba hello le apple product lang ho wang chu ka hepoi ka mang kha poi na it is windows na man nai la chun I hon I man thei diu hi khanu ma hin na aji chu adang zo si hi kana try nga na hin akimang thei poi ti chu game experience a wang chu ka he da hin la amang thei khala ni nyum la wa no mu zong la wang chu ka he poi chalang chu ka he talo hin la kin ka mu do la chu reaper reaper na reaper aji chu google ham khat search bar ham khat na hun main nang reaper full stop fm tin ga type la chun a download yong ba hin na hta chu boy lo he o hta chu ai wang ama he chang se ake mang thei lo na extend na di khat he sws extension ki ti khat hi chi reaper.fm mama chi a website mama ho ma hin sws extension chi ni to bam phale iman thei di iman diu chu isu to diu chu thum hi o software thum hin SWS extension to bampalo OSARA Osera dot accessibility dot dinaja Osera na OSARA Osera accessibility ting ka type lo chun download TVL ne he ba ga type thal chun na download thei be de he o hi chu thum chu I man diu hi chu ho a ko na chu track ho na te ka bang khana chu install dan hin sei pe leng atwa chu a download dan ka sei he o download dang chu ha sapoi india na lu wa ai lo le na nei lo yong na ka thot pi the ne ve ong chu a boy poi hi ji chun to ha install dan kan sei de ha install dan hi reaper a hi te ka bang khana chu na download chai ta chu na download chai ya hi na computer a huna lu le this pc ana lu le download folder a huna chlai ho thuma nom de ta chu ai le mas pen a chu reaper ne install mas pen ngai chu reaper reaper na chu reaper chu na install din internet me le ama hung ta beta te ka bang khana chu close other windows to install this app hung kiti mai thaina cha chu next ai lo la cancel hung de next na bor kit la abana chu license agreement hung kiti kit in license agreement a chu tap computer keyboard jo si hin head theme ngai ka ti dan chu
min ho na te ka bang khana sk ti ho tab shift control alt windows menu key pa ho na kin windows ka ti je menu bam pha le thil tam ta kyong ka heling zo ka het f1 f2 f3 f4 f5 na f2 f lange hina bam pha le backspace ti ho equal sign full stop ho ya mom a b c d f z na ai lo le hiti a ko insert paste up paste down delete key ho ya mam ti ho bonds ke na het him ngai cha chu chi install na ninga chu to hi tab na me ngai ta tab na chi escape no ya khu graph no ya chu tab chala na chi tab na me le license agreement hung ti check box check hung ki ti to on ball in tin na bang to on ball in na screen reader chun check box check sa ti dia on ball na di khat ti na to chi on na ball ding bam phale a license su ka agree ne ga ti na thei ding so license agree na pa chu internal ga ball on ti na hing na cha so next na ball ke la ta chu allocation ho chu ma hung ki chu sin tin na program file na ma next install na ball hing so hello here ai wang an he ni kha chu install na ball zo wa hi run this app or app a hi lo le software hung ki ti mai thei cho ji pha la chun run the ball hi le no or yes hung do dia run this software ham kha hung ki di dia cha chu no nam ball na lai di na yes na ball lo lai de ji chu install di wa na lai cho ai le cha chu reaper to install zo ta ve SWS sabana hin install ke SWS to te ka bang hana chu download folder as naga le lut kit ta chu this pc langa na naga le lut kit ding SWS files na click di ta chu internal ball le nzo ka sei ma banga chu this te ka bang hana chu close other windows or this app installing ham khat pham khat kit next na license agreement ma chung do kit abam phale location hum ki choose this like very important na location hum ki choose a hi ne de khachu program file c drive your c drive a program file khu la kho ko su ke du ai wanga chu chi ti na bol de ba ha chi location ki choose na di pa he browse ki ti khat num ve to me la chun tab khu me la chun browse ki ti khat na za de cho he chi browse to internal boarding bam pha le program file ma chu c drive ana loot ki ding program file ana loot ki ding bam pha le reaper inzo langa install pen reaper as na reaper na click di cho na click pha le khoni pi hung do ram ti le na download na paste hello na install na paste lang ma chun hung landing ki ding next na ball install na chi allocation chi ga change duty ne cho hi chi working chi SWS so ki chip theina dinga chu SWS so ki chip theina dinga chu allocation chu hial duty ne cho reaper sungai install duty na ale bana osera cling osera in click it ta cho bana na download folder la na hung ki ding this pc sunga download folder na hung ki osera na click it ding bam phale next na bol ki ding bam phale license agreement hung do kin next bam phale enjo ka sei banga cho browse location to browse na bol ki ding browse di la pa browse to na click la enjo ka SWS na bol bong chat la na so reapers na ka click it ding hiti a kho install na bol de na install the ball zo la yes everything is fine cha chu reaper chu hoya nom de tam itile the desktop size window elo le menu plus d na ga me le desktop size hong do in cha chu r ga me ham khan phem ga tor su yong la chun reaper ti chu hong do to beto reaper 64 ppm khan ki tin this is click le chun ama sape na hi ahung do ding chu choose your audio device hung ki ti re cho chila ya chu later ai lo le later na right now ai lo le select now hung ki ti ding ai lo le later ti ho to bang hung do de te ka bang khana chun zo lang le na select no ma le later chu na me ding ai lo le tu ana bol no ma le right now select now ki ti pen chu na me de chi tu pi ham ti agin do na ri ti ne cho te ka bang khana chu reaper thil na bol ho yu chu output na audio ahung gin do theina ding chu te ka bang khana chu
na computer a hung ging do da na de ai la chun pham speaker ke ti yong umji ve to speaker ke ti chilang output lang ho wang chu anzola or sai uten na he nom nom ho he chi video hi na het aban ka hen me na ti wa la cha ba sim jing du he tutorial banga ho na tutorial banga ho ba ni sim ning theo he ai ta chu track sim chu gam tha jap na lai na ai wanga to chu angai kho di ho yu si su to de bam phale track sim bam phale audio ti ho vel te ka bang na o leng hoi ti su to di ham ti ho ta bang na ai lo le ti a chu EQ compressor ti ho ta bang ti a chu ki hil to pe theo he ti a chu hi Reaper install dan le SWS a hi lo le Osera aji chu kan sei chen git ding a hi chalai chu Osera hi pi bola ki install kha ham ti le NVDA ha man du chu na computer jo sia hi I ho hin NVDA hi lo le JOS ti ho vel hi chi screen reader a pau thei ding talk back ding a hi man du ka ta san ya hi chi NVDA mang ho chon Osera hi man thei diu ai lo la JOS mang ho chon Osera hi man thei ki lo du chu aji chu PG nam di le Reaper sunga teka bang khana chu Osera chu aga kichip theina ding hello NVDA na screen reader chu kichip theina ding a chu Osera chu ni lei ta bang chu aga do mat ne he thema apps khat chu aga ki he thim hon na ding a chu Osera chu pang chu Reaper le screen reader to back chu ki he thim hon na ding a chu Osera chu ki install kha chu chi Osera a ko na chu ki he thim na tong ato khom thei hon ti na hi chu hei si ta banga chu Osera chu na man ding le NVIDIA na man ngai JOS na man ai le JOS script ki ti khanum kit ve ta chu JOS script wang chu a install dan chu na a dang lam di lo pi chu ai wanga chu a download dan chu chum hi a tu nia chu JOS wang chu download dan ka sei ta lo pi chu JOS script bi phem khat snowman.com ki ti ba khat ni chu JOS script snowman.com ki ti ba chi chu na type ma le chu JOS script chu download thei mai thei ho kai wang ka download khames ka download ji hin na tu ka download kha ta pon ke su sa ke ta poi ai le app hi le ka channel hi nanar subscribe deu muntina lungsi ta ne share pi wa hitia chu like lungsi ta like hina hoi mon tin i khat i te se ham video hi vet num hi zong le like button nei me video ka hung tip mo ne hi we hi zi chun na bon savin an dam share tawin